kalami ye shpang kane ka border dispute neng kane ka jala Assam dan Meghalaya ti ngapwa ban penchai syaki patba jong ka jala ba ye jongi ba kalami kumtu ba kidan ki bla syakyam menen hang thia po Assam ti nginyanet syakaba mensyua hakaba ngin kedau ba kane ka Tarabari sektor kaba kane ka sektor kabadan kumba South Point Hendriu Khandai square kilometer barok boy kane sektor kat kum ka MOU kelawan mulut chopo ka jala Meghalaya kane ka sektor kumno ngi thau banyo kolong ba ya katu ka map kaba laai ka sarkar MUA 1 house nam arjar khatway tikilak daw lang ya kane ka Tarabari sektor ba kadai hakata ka area of difference te ngi sodan bok kawat bangila yo yang ne Tarabari sektor ba kelasya kentup syam Meghalaya te kenyat masku an put sotu pajba nomor ba kane ka jingnong jingman hang tu kalong kompleks hado kata-kata ba akapor bukilik regional committee hapo ka Tarabari sektor ki pajba nong som snong hapo ka Tarabari sektor meno kim ju thap vote hapo ka jala Meghalaya kishnong ki badan ka Tarabari sektor pila ban cross check bat ka election commission ya ke electoral roll pila ban cross check bat ka AD rule jong ka district council constituency jong ka motion road ba meno kini kishnong ki badan ka Tarabari sektor kim ju dan hapo jala Meghalaya henry ni sodon bakpat hadin kani ka jinge penbet akane ka first phase kani ka Tarabari sektor kala one road chapo ka jala Meghalaya South Point Hendriu Khandai square kilometer te kajing apa ka bami kitu kijing kelumar kamdei kata ka ba kadaw ba create ka state jongi na ka state of Assam ki create hi ki patba ang to apo snong namar ba porbuan ka regional committee na 60% ki patba nong snong jong Tarabari sektor berapa persen ki hla ba ki omba ki kwa don apo jala Meghalaya kata ka syai arpo persen pat ki ba yo ya ka benefit na po Assam ki persyang ban kensyat biang ini ki berapa persen hadin melasai ne ke MOU bat ong bet ba kinwan bet po Assam kini ki arpo persen basyak kem kini ki na kitu ki arpo persen ki basyakan ki ba mo kini ki arpo persen kini ki arpo persen kini ki ba persyang ban brainwash kini berapa persen ki belaong ban ne Meghalaya tegi basyak kem pat kini na kini ki berapa persen ki ba lawan balakwa ban ne Meghalaya ki basyak kem pi te kalong kompleks satu kata nomor ba dapat alih ground kita sanu ci para upara kado ko ali Assam umman ni kong pa dan Meghalaya kamot kalong so kompleks te yakini ki kamot ngim kwa skin bakan continue na tada ba kani ka issue ka deban once and for all ka deban resolve ni ka jikhat ngi ka deba ya ka tu ka statement baong ba kitu ki villages ki badan ka Tarabari sektor kila syak kentup apa Assam kata kalau so misleading kini kerteng ki villages ka Tarabari, Walkam, Rangkhet, Thangkula, Cinggipa, Cinggida, Doini, Charadunu, Dabolpa, Bat Balkam comprising of an area of 4.69 square kilometer will be in Meghalaya as per the boundary delineated on the map by Meghalaya in the claim of 2011 yang kata kajing si jong Assam na takda mut ki kentu ya kini kiwe ki pula menjur perwan chapo Meghalaya ban lebih asya Assam te hakata kajing ya clash ke jong kini ki berapa persen ki bakwa ban na Meghalaya bat arpu persen kami kajing ya kelumar tinggi tip syai bahwa ke MOU la dap ban sign henry ka demarcation kadang sa ka demarcation long ka joint survey jong ka survey of Meghalaya survey of Assam bat ka survey of India te kajingjang tu kalau ba kini ki berapa persen pat ki nyon ni kini ki arpu persen mi kajing krumar te hadir mi jing krumar kini ki arpu persen pat ki badang support be ka Assam ki file ya ka FIR support buku tanah te de hadir nang ta ba kisah syakyam bat sami kita baong ba neripat dengi ong pat ya ka bami apa newspaper report ba kitu kisnong di badan hantu Tarabari sektor
kila syap kuntuk sya asam. Hendai kalau misleading yo pat ba nama ba baru kita kisno ki don be asam menchua hendai hadin ke MOU kila wan sya Meghalaya. Kata ka diga jingkwa jing ai jing pensyai nak kaliang jongi ka parti NPP sya ki pat ba jong ka jela ba i jongi.